Malonga ta mau e hoatani o ko kore ke u hufanga hanga hei talafa tap ko tope fa o atu pe miheni ka ata e whainga maari e koni ke o atu ai homo polokalama anga maheni ko ia fa wike ko e FATUFONUA fo o pe mo PIVENI PIUKALA ai ku maheni ke whahoko e tau polokalama ko ia ki he wike ni whataonga pe ka inga ku ongo le rei atu e polokalama ko ni ki apina tau pe pa ko wheha wheitu o ku ke iai pe mi hinga hi whanua muri pe ki tonga eki o ku taitari rei ki modolu ko mo kao mai ko ia ke tau polokalama FATUFONUA fo o ki he weekend. Whiwhia whoke e taitari rei a PIVENI pe mi tonga eki o ku mai heni ke whahoko ate tau polokalama PIVENI malo e tau mao e hoatani pe malo e ngau e pe mi hena whiwhia ke a tonga i he pongpongin i he hoatani e ne tuu mai ko ia ki he weekend ko e wike fo o wene ngā we ko tui pe mahalo alomari e pe tonga tapuna i he ahoni. Ora pisaloi pa ko kore te pike o whante pe whatapu. Ai hoko atu e ta whatala noa he polokalama koni e FATUFONUA. Koe ahoni koe weekendi mo uha lahi o pita tonga tapuna. Sai pe ko kamata ki whakawawa te ngai businessi mo e. O koe ki o whatonga e ka kai o koe ke nau fu ho ha pe iri fia ke. Ke COVID taimi. Hei mea maari e whoki he nei whai ko debate whoki he ono whamalohi koe huhu. Hei nei whai mau hopo ni uhu. Nā ku whakaongongo pe koe hai e tutoni ki he whahinga ko teke. Hei nei ka koe mea ko maari ai o prevail e mama he. Ai o ka ke nau hanga ta ofi te ke toki percent how vaccination card ka ke toki ateni ki a hopo ia whahinga whi mau o ko mea whi mau ko e wha mau ko ho sivi ko ho test ai ko e PCR la pe ko e rapid test ai ko e pau albeni fiafo ai ki test negative pe pau alo ateni ke hopo ako pe o progress pe prevail pe ai uhinga le lima ta mai le ko e te ke fetau la ko ko fanong pe ngai po nga we e mo ngai office ngai fetu o ko fema we vaccination card ya ka o be os outdated te foi fakau ko ya oston ge nau fo fakau he kono hingai ni so ko si os pruvu ya ko mafola 80 si mafola vai la si ni ko mafola vai la si ni ko mafola ya me he kau os hupe fahinga os vaccinated ko kau keria ko kau fahinga ko os ya na vaccine card na vaccinated card ai ki aure vai ko ke huinga le ya ke te ngau ya ke te card ko ha te passport ya ke te hu ki a feito ka kai o hinga lau so e kono inga malava pe ke uria ko ai ki au stai mi fo kau ya ko ha hu ki ha feito ka kai ke ai ha o rapid test we fine he foi hoa wa fa pe ko PCR we fine foi hoa e fitua a ko anga fo kau
Koi. Tola. Mali fa kau ke piveni. E ko inga fok he kapau he ko mo ni ku malo ko smahino ibe fra mau anga ia. Ko ka kai ko ni ko huhu pe mo e ma o pe fa inga taha pe ia i he mai lasi ko ni. Ai a ko e pe ne on ka pate na pe mai o mai ho passport huhu. Pe dalat pe kita huat mo vai lasi o atu ka na tolu i fa mau anga na puke ai. Ka ko mahalo ko me to tonu e na ia ko mai ho CV pe ku ma ko vai lasi pe kai. Io ai ko foi pe ko ai ko sio ko foi pe ko ton ke upgrade kai foi tu ton ga ni fa ma. Regardless pe ko ha vaccinated card. Pe ko vaccinated. Pau pe ke o mai ko if they are really concerned ka bau no ko ha pe tokanga. Ke malo ko me fo ke ta ha asma ai he ko fa ma anga ai. O mahino le ga na dol. O kwai ke na honga fa malo hi ke te hu ai ko tui o ston ke o mai pe foi se kau ko ya ki he pure anga attention ya le mo ka ma fai o ai tu unga ai o tai fa ko ni stu tone ke na honga fa malo hi ho koi mone apito piven ko tu fo ke dai ni mina ta la no ko ki update mai pe tu unga ko na ku ya tongana mo hoko to pe ta POLOKALAMA na tala no la foki he wiko osi ki he tuunga ko e fai pa cable pa ko tu mahino apita tala no ko ya te ta hoko atu ta wai ko ko nga beni mahino ku mau fa fia hanga ka daini mi tala pa POLOKALAMA live ku mamata te kakai ke te ko itonga ikina ko nga ku sai ta fai pa cable ko na tonga tapu fe tuunga ko ku ya baba mo hapai ku ongo na mai ha tu tuun ke te kina tolo e sai e na internet i afe oi ka fo le me fo ko na waki lave ya pe ta POLOKALAMA ko na tula ko mote ke polo ko foi pe au ko foi pe au kula ai ke politik o age ko fo ko na ba ko mai pure anga e hoko he a ta valu no fe pueri ai domestic na to fo anga i lai foki e ko ke malava ko nga ko nau ko na tula ko moto ko ni ne tuanga mai me te tonga ke polonia o foke vaka ripe ai foke vaka ripe ai foke ki paponi kini ko ngawe ko ke polo ai ko fai ki mai ko na pespet ko tauta ke hoko ai ke polo ai fo ke hoko ke te ke fa hoko ke polo avava mo pai me ki tonga they given a safety time frame ko tauta ma tunga ni solo ko va ko ni kilomita tongo fu tupu me tonga ni ki hapai o motu ai puri ale fa ke polo ga me ai fe unga me fu kilomita e te o fu tupu me hen ki va ai me ai ko te hanga po o ki fa fu te ko minimum cost ni he ko me ko pau ke te lei fu ke polo ya ko ulo aki ko foi ke polo ko na toka ko me hen ki va una ai ofia he val million america ai fa more sai ko kilomita ko ne te auto ko ni puria me ko va he fa ta hai ai me ko va he fa ai ta hai ai foi ke polo kakato ko tau tano ta to ko ni ko tau te tano to ke ripea ko ho tano ta to ke te fa toka foi ke polo fo e minimum ko kilomita te auto te au fu to sai ko parpare mare ko fitaula ko mo tonga ke polo ko ke polo ko na fa to ki va ko isa space o ke polo na to fatu pe ke polo ko ya wano ta fitu hoko ko ki va wano ta no ka ko parpare ma ko ai ka ke ha no spea ya ai o kai lewa ke ko foi hoko ko foi ke polo ko ki fisi na ite ma mai me foi me kilomita ni mo fu tu me ni ka tonia
Nei pen mai ngai fonua ka nga pia. E mea ngā aue mai kei polo ke nau hoko mai aki. Ai koe uri pēa ia. O lawai o nau mau koe whi kilomita e walunoa koe nei puria koe whi alu i fisi. Koe whi alu kon ki wawa au. Kai ke toi mau whi kei polo pehe. Fulahi ia. O ke ilo pe alo te kei polo haka tu pelu. Pe hutanumia ia. E koe polo ke ni te uapsini. Kau kai toi mau ia. Ai te whi mau pe mai marine survey ia. Te naulawa ti temen ai pe okay safe ke te reipe ke polo foi whakatoka anga tatau. Pe o whi mau ke te aha ke te ki te takai mama mea ia whitu. Ai koe uhinga e koe e te lolo ai koe palpare mai o kai ke malawa i ke hoko ke pola awawau. Ia te ki taimi no. Ai koe fuare vai mea ia. Ai koe uraki te nau whai ki savea marine survey. Koe wau te ota ki franse ke te ngahi whi kei polo. Ke tok hau lewa waka ia tok whakatoka. So they giving it a year. Ka wai whoke mea maari e sono. O hanga lewa he koe mea kawhi ia lewa whi mi tandensi koni uhinga ke pare mea. Uhinga i whanau ronga ai kakai. O whi ia lewa ai merit. Koe verititi. Ai whi whakaukau koe ke uri tan kei polo koe. Ai communication na tongani. Mo lahi apito ko palpare mai he dai ni me tau fekuki mo ia tau hanga ki ai. Piven ko nga fo ke ko ne tu ure ba ko ia. Ko mahino le rei una ka o ia ka te na ka ka pa mo ka kai to lahi ke mau mahino e ma to fa tala no koloski va va. Ka fa ngalo fo ke ma dol ko koloski va va o koloski ha pai ha ki tonga. Ai ko fa to me ai ha ka to po ha ki tonga tapu. Oia. O kulava he ongo foi incident ko ne u hoko o fa ha mai. Ko motu pe motu loa. Ko te ko biange ye ni ko ka ke ngata he motu pe motu ia o puria. Puri au pito ka ke ilo ia pe gui fe ia. Ai a kone tu reba ko ia au ku e fehu ia ai kapa e ke hoko atu e pe pure anga ia pe mo e pare mi ia pe mo e whakau ko ni ke ai fai pa kei polo mai e tau vitandensi o ke hau pe wa ai te tau fu pe ka te hoko palo parema ko me pen te tau hoko ki ai ai fe e satellite kona na e offer mai ko e he millionaire e Elon Musk e ngari lava ia fai redundancy ko whakau te tau be whakio whai he nei ai ko he kaswiki koi mandu ko offer ia ko Elon Musk nei whakau be whakio ko ki temporary relief pe ko eu tu ia ko eu mai ke tantari a fita ia ko ki mai pe ka ko eu tu ia o to ton ke fai tau palan me tau contingency plan o kaue ai whakau ai offer mai mo penpeni sa long term ko contingency plan fok na tatano ko kai ko foko tu ia ko ia ko ke pe ko communication ni pe ngawe anga wai pe no ko contingency plan ai ko he me ale ko na contingency wai fo spare tire ia now amanak ko foi vai pe ta vai one time o si que si o wa a me ale five foi vai spare ai ke ko fo ta no ai whakau ko fo to poto e ko $1 million question ia ai foi fehu igon ke tari ko ha ko ke insist e pare mia ke hoko foi ke polo ko va he na ke tau amna ke toke foi konga kon va na tau ilo pe no motu ka ko fulo lo ko ni ai tau pe solo pa tau hypothetically anga pure anga fa more foi ni mano milona hoko i mai me hawaii ki va ko britan tenia ke ka mote ke polo ko algi fisi ko tau primary pipeline sai ko rocky motu fato motu loa mote algi hawaii mote algi fisi motu ko ni fato motu loa
Pea koe nia, ai koe na uhinga foki. Sai, koe mea rewa koe hoko. Mea ni, tari e pe a wawa, ka muha pai he foi tau kakato koe ni. Ka ore ke hoko ke polo. Pea mea ni, ka pau koe motu koe na fisi, pa motu koe na wawau. Pea ko wawau pea internet. Me wawau ki Hawaii. O toi ai pe foke foi fold line he waha ako o wawau mo. Pea mo niwa, e kei malawa pe ke paha me ai. Koe uhinga foke whatanoa solo, koe unga koe whakaukau ko koe. Ai whakaukau koe redundancy, tau mua kehe au pito pea. Ai mahuinga koe ke ngawe ke satellite ko hafonga redundancy whakotopote. E ko whapapanso, ko ilo ka pana kari he pure anga ai foi whakatutuna a mai me he kaswiki. O implement infrastructure fe unga ko na uhinga mai ko ai kaswiki ke na hanga o replace for trunking go me tongani ki to pure anga. Ke nai me lava pe o whakapalanisi pe ai timania o kai ke lava he kakai he kau consumer ia o ilo ke pe ko high technology o ngau aki. He ko meno ko te people don't give a hoot pe ko satellite po ke polo pe ko microwave pe ko ha fe me ngau aki as long they can access to the internet. Access ki he yo nau family, access ki he institution, financial institution, access ki nau kau supplier, kau customer. Kai nau toa na to ko high technology o ngau. Ko ngau ke Microsoft, ko ngau ke Polo, ngau ke satellite de ngau. Ai ko whakau ia. Ai mahuinga ke no fotaha kau taki he interest e kakai ke moa. He koe taimen ko uhinga ko solo. Ai taimen ko kick in e koe palpare ma. Ko interest e ngai kau taha o uhinga ai e nau. Ta koe wifi kau taha iau. O se ki kick pe ki ia pe koe ki komson. So, e tatau ai pe ia pe koe hai piko mamahi ai mea. Pau pe ke haafe pe fai kutuni ia. Ke feiwa pe. Ai fo i kau taha ia koe ko ngā pe ia koe te personal. Kei na kita pe ko te. Ai ko me be o no foko si o ai. Ko e mone apito fa matala ko ia ku ai ko tu ngai ku ai ko tau internet ki hapai mo vavau. Ai ku de me tari ia o au ia ke foi time lo ko ni. Ai ko me be hoko ko o fa pe ke va be satellite ko na ai ke mo time lo. Ke la vava mo hapai mo niwa ki lomi ai ke lom mai do preanga ka oreva ke doc fix e tau waia mo tau si ai ke tau redundancy pe ha me preanga e fra hoko bimen ko nga ku ki hiki me ai ki he tu unga kona ku ai ko ai langa fare ko ku mahino mo fukene tainimi ku ia nga fare ko o si fai hono tapo aki pe mo no tanu pou ake tawala mo sa volo mo me na tanu ake pou mo me ko ya e puranga ko ni ai te set ko me ko foto na tau pe no tanu pou e ngahi api po fo via bito na me pare miane pe he ko e ange ke kakai foi me tolu e langa he pure anga ho fare ke langa ki olunga pe te ke atu pe e tokoni ka ko ka ke fai ko langa mo ha fai nga fie ma o fakalahi ki ai pe ko kapau ke fe mau pe ko ke fai kakato pe ko langa fu fale lahi apito pa mau atu pe matola ha fai nga kitokoni pe ka ko ke toki fai ko faka mori ko toa hono fai unga we ko mai ha fua ai ko ne tu ko ni i he tu ko hoko ko u me ko hoko i nga hi pure anga ko tamai ko pure anga ni ve va vetaha paki hi pe ko me ko hoko paki he tanpo kamatare valanga ku fe ho vakai ki ai me tongana he tu unga koe kakai kuna e wese tamaki. Io e solo koe foi ko la me kana ko foi si. Me pang pena ka eu sio i he tanpo mo. Mono hu fi he. O hange foko fala ve ko fotunga pe ni ai.
mea na tau sio ai he pule anko asi pana sai pe foke he kono mo ni fok solo ko mata vai te tatoki fai ko mai ka ki tatala noa he faunga ke mo fonga fili ke he mata vai ka ko mata vai en oi fili fo va henga kai fili fo va henga kai ke ya fainga mea ke ne paint ke ne o mai ha fainga fakau vi sone pe ko hakave inga ke ne tataki whakalupfua. Pe kau hang ba o whalave pe u mea koe ni. Hoi whotunga ta tau pe, ai nau ke o mai pe, o langa whonua whakakempeini solo. Te utak koe, ai ko pe koe whalea totonu, he koe foi langa waku koe koe nei whai fuga tatoa koe no lavu. He foi pureang koe, ai langa whonua whakakempeini. Ai ko whalawe o koe ke tolonga e pe tuloa. Kau ate whakauka ni solo. What if osi pe langa whare, toi lulu mai monga, toi pā mai. Ko kuinga mana fuwawe langa waku ke tuai whakaukau. He koe nei ai whake ai lawe ai tamakoni me sioloki. Nā ko hawhainga maari eni, ke whakatu whakarere ai taulanga whonua. O whakatatau ki he mape, na o singaue moe wharei ke whaunga langa mo whetukutuke kakai me ngai whetu. He ku alu atu e nia, ke au so, ka ke whanonga mai ke mea koe ni. The two most vulnerable, koe ongo wheitu lawea ngofua taha. Ki ha whaahinga pe au, ko ha whahinga tsunami, ko ha whahinga pe. Ko pātanga tapa mosop. Ko ia wak whaelanga. Aia ki aure vai au kai ke nau whakaukau nau tōria ai langa e tolonga, mo langa e aonga. Ki au ia ko fu e solo, tukange kau te whafokia nge mea ngani. Oku e loloto makehe mea koe ni ka au. E kono ngahe nau ki whetakai mahi i siu whakakerekere. Kau whakalawe lewa he mea koe ni he koe uhinga koe tato mai ke whoikonga koe ni. He koe whoi moni mea ai neongo e ne whainga tāga mahu inga e whonua ke tāno. E u whehu i atu ka koe. Ka iai hao soisi ke hao o tala hao konga api i mataki e ua. Pe ko alo tala hao konga api he tongo. Ko whewhi tu te ke. Ka pai o ate whiri koe ka koe. Koe uhinga e oa ka kai o nofo i pātangata. Mo nofo i sopu. He koe u tofia pure anga ia. Pe o mau tai to tongi ngai konga api. Mahalo beu tānaki ofisa koroha ni te chiri. He wei koe kai tofia koe ia. Bati fo koe fukere peni. Koe futongo. Pe hange kau ke ila whakamore koe kakai ke na hanga tanu. Ai fo i konga koe ia ke Liverpool. Ke lava nofo. Sisi e wa manoi. Wai whaingau na whamore ndoa ao no mani. Kakapau na e waki alu pe ia o ai hande konga api he ngai whetu mō moa he ngai tofia hau eiki. Ne mau beni maafe ma waluasi ma tamani mō moa. Ne ngau tapu i whatau e ka koe kuhinga whuke kulau weni solo. Kuhinga ni e kulau e mea. Hola mai a tata, hola mai pa mo kanopolu, hola mai pa mo ngā one mo ngā. Koe whakaamu ke relocate ki nau toro. Ki ha kere o waheanga nau kere. Kutua ngai kau tānoa e mea koni solo. Ko solo koe mea koe o kou whaam ke ako ai kau tā ki mai whanua. Koe hilo taimina e tō pā ai mo unga awhi.
Nei kai te mahu inga koloa me kere ki hata. Ke kau mau tofia pa mo au ke le afio au e fare tui. Kai ke te mahu inga ngai koloa mo ngai. Nau fa makeri. Pa kai te mahu inga tuuma. He ko hinga solo ko tala no mari e po ta no ia o pe to ton ke ako ai. Le tem go nei. Mea mai ai kuini pa mani kau sotia. O spolo ka te kau fai kau ia ma kau mai kau ai halai. Os kai te lava, kai te au nga taha ai tu ngai. Ela te mana ko fu fai ko tai teni. Ai finga ko kau pai pa ke whakatau. Ha nau ki sea he mai waka whakamo ui he. Kai te ke mana. Ko mea ko sio ko iai. Hei ilo, ka ngai whakau ki fui whikau. Ai mahu inga ke hanga he tangata tonga whatonga e ngahi mea la lahi koina. I he ao si hopa. O koe ke te aha te whakatutu ngai mamani. E te ke he ao si hopa. E pehe ke moholo mui pai te kaupia kai hu mai he. Koe mea no wa. Ai mahu inga koe ke nau turi whakawave ki he ao ngā aki. Mo te o whaki. He koe kusio wani ki he meani. Tāle ko whaitakai mai ai struggle e solhe koe wai kakai au nau rea noa he ngai hopo kere. Au teke nau tui nai toho nau vai he sue kakai koni toho nau kere. Teke ke nau tui nai toho nau vai he sue ke nau ongo e whainga desperation koea. Solo nau mantu fo nau lau ati ki foi vahe whakafolofola. Ke oua ai koe resu me palo vea pe. Ke oua te nau hanga o abuse to tona e masiwa. He hoko e otua koe advocate, koe nau lawyer. And they must have justice. Nei tala no foke he isu ko ni he foi hopo. Koe to'o he no pere. Ai kele tu whakaholo. Koe tui koe aku, koe lau koe mea po solo. Koe mea koe na uongo ia. E uongo e koe mapelu. Hange koe mapelu ai toto nuia ki he tau whainga tu whakaholo. E whamau anga. Au pea ko kei wili ki kihi pea uia ke toi open up e keisi. He wikai ke utui na tau mua pehe. Ka pau te lau ai lau maari e tau mua koe. Kai koe mea e nia ke mate pe. So koe tutu ni koe na tamai, koe na kuia nao nei to tonke. E alu kai api, pea koe api alu peke na tamai. Ka koe ko smate na tamai, koe ki te ha uia ke mokopuna. Foi whakarea koe amasio ko whiwano. Te ke hanga tāri. Ka koe uhinga ta alu ki ai. Ai mahu inga ia mea koe nisoro. Ngai fu kere unofo mo e kau. Kai tukuange kakai ke whainga tā ia. E anga i nau nofo. So ka tuene lao ni he lao kere. O ku ngofua ki no pere mau tofua ke ne lisi a hono tofia ke mawahane seniti. Kai tāna ki katoa e ne lisi. Hei kai toi ova he pesete nima a hono tofia. Ko hano uhinga solo toi ai mea ko ia. Ko hono uhinga ke whakangata na anelisi eia o nelisi eia pesete te au ene tofia. Kai kaha kere kakai. Kai tuko e pesete hiwa kua pau ke ne wahe ia ki kakai. Solo koe whehui koe ke tānoa koe nihe ko mea uloloto kau. Koe whehui koe pesete whiha ko osi lisi he e kau no pere i ho nau tofia. Koe whehui koe ia solo. Koe whehui koe ia ko potu ngau e pe koe savea to tonge nau tari. Kau ere taimbo e ka tige po ngai savea. Kai nau ilo nako. Kai ke utui au solo kai ke nau ilo.
O ko tui pia o kunau ai pena to ke ua e ilo. Kono inga ka nau manua pena o toluia ke ua e lava o kwaule o wai whaama ko pau ke hangau o ave mea ko ni whamau. Ko no bere ma to fuia ko to pe ova enelisi. He pesete ni ma. Whai. Ko kuhinga mahu inga ko ke whakauka kautaki ke nau ofa he kakai. Ko uhinga taha fokia e kutui aku ki he ngau e nei whai he tangata i pare mea malolo. Mo e kum whenga ke utokoni he visone. He mahino ka tau ko e rito mo loloto hono mafu na no foi ke haki aki e kakai. Ke ongo i he kakai o kuiai hanau dignity wa hanau value i hanga e solo nai mele e to pe ke tata no pe solo he mea he no fe kau aki pe ai ongo polokalama he rotonga ko ni lockdown ko polokalama ula ki ko women's crisis center. Pale ba mo youth something ai ko programa kai fine mo programa ai topo si solo ai ongo foi me ai ua na tatang ongo foi reo e ua na tatang ire ola o nga foi reo peta me ongo ilo foi reo solo ko na veng ke tolo loto ki fanau tolo loto ki he kakai o nau mahu inga. He ko uhinga ia ai women's crisis wai ma palpare mai o fu. He uia foi elemeniti kon ko fatala no ai ai foi attitude si o lalo. So ko he me ai ko ta ki au ko foi me ai na ta tangi me foi nota te tau ben na ta tangi me ngau. Ko anga fok solo ta wo ke ha ko ke ta wo mai o tokoni mama ta fekum he ako ke ne vete palpare ma fetau laki mo society ko ako ko faka sio ko analyze ai ako fonwan ko ako ka kai e fonwan ne ke ta mo be ko ako ka kai e fonwan ke na wo ke improve e now social status ai o pai to uhinga talunga mo ko ngai whakau kispeta na alwo ako o ma o mama pani ha o finga ke diriwe system o kune affecti whakalugu fua ka kai whunga ai ko ke hau ko essence of education ke naulawa o mai ai soko ko fi mindset tiu pehen ko tupa ke whanau o siot ke tangata kono o hiko veve ai ko foi ako naki o kua taha alo ako ke o te hao hange ko tamaka o fika ware alo ako ka ke hao o improve ai ngawe anga ngawe tamaka ke wharere so ke ongo foi lau mari ni keke ai ko hinga ko lau ai mahu inga ke tau ngau ya ke foi event ko ni ke tau re-engineer anga tau whakanofo hanga ko tau pe ko patanga tapa mo so os time ke fehuia he pure anga pa mo kau mautofia ai ngai fotu tu ko ne mai ko ni be va siologi ai tu la vea ngofua kon tau ngai fitu ko na fotu mai e halanga peau e halanga afa e halanga paloparema mo hai na fotu tu ai pe to ki fai elanga ka ke sio ke na ko ni o elanga ko kano polu ko foi ko i he tu ko tongani ko kano polu na la vea tamaki laita na tafi ipe foi peau me mea go ta ke mo mea ta hiki fare avegeto ko sopuia pa mo patangata ko hiku pe peau na
hao tuki maho nau matapa. So isa ke whainga whakaukau goni mea. Koe uhi o kai ke kabinet, so solo pe maa pe whakaukau ia. Ka koe mea ea o mai he tala noa e kakai. Koe uhi o kai ke kabinet e whahufonga ia akano polu. Tari atu nau tolu ia. Kai waki ai pia toka ta purak mo toka ta wha. Ai koe sio ke matu tamaki koe kai kia au. Koe mena te ton ke aloi tala noa ia. O mai tokonia ngai family. Ka koe mea kou te ton ke aloi tala noa. Ke tala noa ke relocate mai kakai me tongo. O ave ke momoa. Mone apito. Koe langa whanua e tolonga. Koe whakaukau e au whaputo. He koe suke. Fe ka pau e toi lulu mai hawhai. He ko alwe climate change pa ko stara mai pe me va sioloki. O vana polo au pito pe e tau fault line na tol. Fe ko se pe fare ko ni ono langa ake panga tokon ko ni o si pe mo te house i pe hoko. Ai ko kuinga o ton pe ke ai ki tai me por anga ke tau. Ke tahanga whakaukau i mai ngahi ako naki o mai ngahi launau natura. Matui na tawa tānoa whoki. Ko natura o unehanga o manifest mai nau e o tua. O une heka he peau pa ni hala mai he a wha. Ke tawako he koe tui ko ako. Hanga he foi pā mai foi oko tsunami. He sona ke lawe ane nai solo. Ai kei whai koe tanpo. O kai o amana ke au kei mau taimi, pe mau silini. Ai pure anga ke kei whai fo i o wau. He fu taimi whaingata ako ni whaingata ia. Lawe mamani o whaingata ia. Tau tuku hako ai ki bea. Ai mea na tau osi tui o ku os outdated te whainga whakaukau ia. He whakamamata whakafo. He whainga whakawharesi. Ko kau mo sa volo, kau mo palo, ko te no mai me si ma. He tau wala. Solo. He ilo. Ko na kuongo i ko hange tau mapelu ke tau whainga. Ko anga ko brea ki pea whakaukau, ko mo amana ki pe, o kui kai ke whakaukau hanga noa e kakai, me he mea ko nai hoko. He koutui ko tāpua ki en ke whonua. O kui kai ke koe whoi pā mai koe whoi hau ia a whaaua. Hange nia koe haki pā whakatokanga. Ke riseki e whakaukau. E koe mea nau whakatonga e au solo. E koe le tango koe, te whatonga i koe he uau ko ni ka pate ki watch mai o mea. E la ka whaha hufi whaha mea. E la e hono lawe i koe ai otua. E se te se tāpi palakalawhita. Welo e tau hako hiki e ono ila a moi hanga tau mea whatonga. Au osa pēsia e wha. Ko kuhinga pia koe kai ke kowi. Ke kowi. Kakapau he kai ke whika ula po maalunga pau pia o tua. E he uhinga koe whakaukau. E hanga. Umana tai mau keisi hake. Matuko maa piu of pifare lato. Ko whanua kono taranga i koe. Ko koe arifa mo ombe ka ko kamatanga kono hiki koe o tuane na tapu haia ira fano ko taimi ni o muri vese foi be aia ono malanga i koe ai me o tau alta tolo tala noa la a ko unga fonua mo ngai fetu hopo e ha si ko ngai nau ia si ho Kana ka eu sia ke ngai nau ko eta na pai mana ko inga ke fa fok mai fa fok mai fonuan o kai ke fu mama o ni ngai me foga me pango pe fok ko fa fica o sola Biben que tu fok nga we que o fok ta tala noa le pe pure anga ia ke o se ta we fa ine tu no moro ko ana tu ke ka to kia ha
whainga mea e te lava tuku i whai pure anga koe ni a ki ha panga vote of no confidence peka whainga mea pe. Ka kono mo ni na pe koe hae fo tunga ngā ue te nau whai. E lea re pe ia a langa whonua ku nau whai o alo oste tau e wha. Koe hunga whuke tau tala noa. Koe ata pe ni na asi koe na whihi ai e toko lahi. I he pure anga na toki osi. Koe nau tala mai ke orewa ke aloaki ai wahe koe ka kai koe na nau pou mai ka mautolu. Ka mautoki wakai mautolu. E te tau tanu kotoa pe. Ka mautoki wakai ka aloaki ai kau pungo mau. Ke aloaki li nau tolu e ka kai ki tua. Me pure anga osi pure anga. Tikai tanu mea koe na nau inki ai. O stanu foke nau wahenga nau tolu. Ka koe foi kamata koe ni e pure anga koe ni. Koe wilo peo e langa kotoa pe mo ka nok polu ia. Koe whi hui pepo ko a whe, ka koe nu kamata a sopu. Ia ko tonga tampulaki ia. Kamata rewa mo tonga tapu wha, ia ko pātanga taia. Ia ko o kamata e tanu po umea ko ia. Koe ofa pe mahalo, ko tau tui mahalo piveni, mana koe mahinani. Peko wika hau pe na tanu mai ia ka nok polu mo mea. Tu ke ka pai osta e wha ko ni upti ke tanu ka nok polu ia. Ka koe ku tau hinga, tau whakatau ange pe, he kai ke... E kai ke mui pe foi atla ko koe na tau wakai ki ai pe kai la kai ke o whakahoko. Na ma polokalama pa mo professor Laftani na ne na popo opito ke fofa nga ia pure anga e anga ne wakai I he ngahi mea ke. Ka koe time koe na tala noa ko kamata tanu pou ke langa ko koe ai ngahi feitu u. Na ki tu ai ban tala mai whakaukau. Na amanaki ia e whahe pure anga ki savea ke unu e kakai ke hawheitu o kutoe saiangi. Ko i ngā hau ne tala mai. Ko wheitu ko toa kona na e lavea mau ko kohe mea laiki. Ko konga ia tahi ia na kai totoni ke whaha nofo ai. Totonu ke ave ko toa kakai me u wheitu ko he te hau pe, e te puna pe mo ngā whia, e te hau pe pe au kula ia, e te laiki pe wheitu tatau. Na ni pehe ia ko ki whi wahaa ko ni na totonu ke hanga he pure anga o hiki a ki nau tolu. Ki ha wheitu, ka tu kuangi ai wheitu ia tahi ke ha upe tahi ia whai teri hai kwa kia ha kakai ia e si palpare mai. Ka ke ka koeanga ia e wakai, piveni ka e pure pe pure anga ko nau tolu nau tatake whonua he tainimi. O maari whakaukau, kako tui au ke whakaukau ka. Ka mahu inga whakisolo ke objective e tau sio pea oa te wai whaka mea whaka nau whaala whaka solo ke oa te tau manako he tangata ka tau manako he principolo o kune tataki a ke tangata mahu inga ia neongo katoa neongo pe koko pare mia koko mea ka mahu inga e wai whaka e rea whakia me he kau filosofa o kui kai koe palpare mama mani koe mea koe tutuni halau whai he kakai ka koe whakalongolongo e kakai geri the silence of the good men aia ko kuhinga e mahu inga e solo konga ni taha ko whilawe gei koe tau mua whakanga e ta whakaukau ke mahu inga ke tala noi ai whonua mono whaunga, mono hala whanonga, he mama. Ka ko henga whoki na whakalave whoki, tahai whakaukau e ta polokalama, ke whaka ki ai community, educated community. Ka mo tau tolu mo consent citizen. Ke tau lava tala noa tau taina without a fear of being criticized. Ke ua te tau wiri fear mo e tala noa mea goia, he koe tau tala noa ma tau tolu he ahoni. Koe tau tala noa ke whakalelei ai sistemi ko ui koe kahau. He wai whakalelei a whukeo pe the fools live but only for today. Ai koe whakaukau ko hatahau whakaukau pe ke ngata pe he ne lelei pe ana. Koe mea ko kurikati koe atakai wa kau the fools ai ko hinga ka pau ko ke tau fe keto ko raisi kau o tau kau he foi keto kurigo ya pa tau fai ha mea
ke tauongo tau mo not for today but for tomorrow. We live because of the future of our children and their children. Kai oa ai ke tau he ko me fo ko asi mai kamata ke foke kakai ia na os kamata hono foke kakai ia so ke formatara go ni solo mo to a fai kau pe ya tu ya bitau ke toka teri nei ai ha mo agrisi ka ko tu tai mini ko ya bete ne tan ho kala ko ya tu filia wa ai ko kuinga they live for today he ko fai na kau foke o ko lo tau ke tau tokoni ke lava mana to yo ku oppress mau be atamaya aya pa ko ke lava o flourish cultivate thinking ia yo tau atakai tau kakai ko nga ko kamata he pe tu fe poto kamata he pe tu ayo he fainga atakai go ya e ga pe tau te la ta toria o fakalaka e tau foki pe tau toluia no foi pe ngai fu foi i whakaukau mindset i motua tai pe tau la to improve ko ta foki ai me hange ko tu ke hange pe na ai me ne te mari hange whanonga ka he la foki pa ku hanga le vai me ko ya o mai le vai whakaukau ko ni solo na polokalama foki he ngai campaign pa na ta polokalama me ko fotunga puanga o ni he te ke pe mo puanga ko hiri e fai nga film of the VPON fa pule fa vai tok asi mai ya ko kamata langa ko ni ma hi conflict ko ni ko ti poloka yo ngawe ai ko me ko pasi ho logo ko he kakai na uinga pe no tu ko ti poloka tu akai ki cabinet kan dokitari ai kai ko tureki ai ke e kai fu ke taula tanto pure ai whakaukau mo speculation e kakai he kua e me uriti ai e wai verititi e ko asi mai anga ko ai ko me pe ko ngo ia ko kakai ako atamai le go ni e nau whakaukau te nau lava toi mai fu mala aga pulu ke kakai o ke tau tano te pe ko ni ko me tano ko se la fo ai ko sio ko ke nga tu fa tu ta maki ko ni ka te ta foki pe foki solo ke faunga mo faunga tau firi ai mauinga ko ki tamata tala no mai anga ko wako kau ke tau lava o sio he foi FATUFONUA na fai ko tu pele ake pe komiti ko ya mandoi nei tali he tu he na fio e farele fa politikare ana fai ngau ko savia ko na i ku fa o he kapa veve na kai o mai a fa he ka fonua ki ai tau ri ko ni wana o fu ko pare mia ya ko taimi ko ya pe mo se a ko fa ta to ko ni he ahoni a target ko na wena na hanga fate fu system ko ni ta discuss pe tala no o ta au fi ai he fu palbare mo ni pa ko yo tu yo te ya ta me ngai engolo o na ta lava tala mai o longa mo palbare ma fa unga fonua e ngau fi system ko ni ri o na fu ka ne kai ke fai me ga la mari le mo ne pito piveni ka tu foke ta ni mi hange ko he tala no ko ke fa ko mai ko ba kai pe ke tohi ko e kakai ma no tiko ko tohi ke ta fito ke na het contract ko ko mata ke fai langa ko nga foke na tau tu ko ki foke nga he pure anga langa ko na fai pure anga ki mo ana to o sia tu ma upe he kakai ko na iai na ofi holo ai he pare mia nga he contract ko ia pe ko ni ku kamata pe ko ai tamsa volo holo ko ma whakawai holo ko ni ku ala ke utu ko aki o tu ko aki i foki e fofonga ko tonga tapu ulo aki ka time ta tau foki na ma upe ka ta halanga ko te vita pulo kai ngahi ngā ue me pure anga ko o si o ha wai
Aia ko te sio atu ko tahene ngahi mea palo parema I he taimi ko hu mai ko na hu mai ko fa fare area tanga tapu ulo aki te pou malohi o hiki nima ke pare mea ko nima pure anga he kai pe lava ke tau tahanga o whakapare I ko ngā ke hoko atu pe hanga ko ngahi ngāwe la lahi na mao me pure anga he ngahi pure anga ko ni ko osi e ko kai lo pe fe me ko ya kapa whahanga ko lau ko e pare mea malolo ko osi even ka pau ko hak toko ua ka kuaha ni kau taha o to don pe ange ngā we ke na whaka hoko pe na tolu ia ko ngā koe ki to don ke more ni ngā we ana ko ngā ko hok toko ua ia pe ko uhi ngā ko ni wa fofonga ke tu ko hange o ki tu fe paki holo ko ki ta lo po fe me ai e piveni ho vakai e tonu ia na ulave fokso na fata fala foke me e tatau ai pe ia pe ko hai e fili mai ia I he atakai o sistemi ke te kehe ha whakafotunga I ko mea kona pe ai ko e fotunga ko pureanga te tau whetaurak moe o si whiri koini e tatau pe mo e lolotonga tau ki ngau aki whonga whiri koini e sea he mea koini e tatau ai pe tatau pe poko hai hataha lelei teke nau pe atu whai whekau PhD maa LLP toke ta e kei whapalbarem pe ai a koe uhinga ke tau fatuha sistemi ke tau turi ke lava accountable taliui ke o mai VT ke taliui ke unga he koe mea whakane ta e solo talu katoa ufai tutuni ngoto te asika more te hiwa no miliona me te ga hatahaya inga popula pe whole accountable ai ko unga ko ke whole accountable he ko ya hafa nga mechanism ke accountable ai ka ufai tutuni ai ki au ya lolo tonga ka pau tau fou pe he system goni to filima hakakai fou tau kei noho pe foi sistemi e kei fai tatau pe so kau ai ke foi kau nei ai fai ngon nei fai hake pare mia nei ai tahaya nei hopu pe o heka ke ne me le alo home isolation angeu so ko to fa ke au ya toki fanoa ilo ta ko nei mo ni pe ya kana ufano ko to ko no anga ko he pare mia vangi ko ki me ko ya ai ko lo ka pa o mai hingoa ko ai taha ko hinga mai e pe kai o ta ko mo ni pe ko hinga pe ya na fano ko ke hake ai to ko tahaya nei he kai he vakapuna ai alo e fare mahaki ki ewa kana lo donga ta ofi si ko to ki e fai ta ko mo pe ya rapaz o mai hingo ko tu ai be o mai hingo o ta ko winga ai o tata o be pe ko hai e ha o tangoto he posisini e ke ilo i pe ya e ke ka pe ya e kai ke na vai ya e fa unga ai ko me ko no fa mafasia ke tokoni sistemi tokoni fa unga no si solo ko yo ngai po kapau te ata ko ke na mai no me un tata no ko issue ko la ko foi clear demonstration ya ai vai system o ela e kusia ko la na no ga nga popula ka nga we ko official ko ka nga we official ka nga we le to ya mo la he pito ko o ku mari pito anga ta fa ka tuki ai e piven ai ko ne tu foki ta inimi ka ku nga ku ta la vai no ta la no mai henga isi we no fa no pe wi no ta flu ko ni ta mo fa ngo ta ko ke o wa nga we ke re ko above the law ko ya ta e mo no fu tonganyo fu over me ko ya ka ke
kako e di eni kwange pe ka ta fa la ko ni ko me pe afi a hu wa ki ya fe fe ko ya o sa ke pe ko ya mo ni pe fangi me pe he kako ka talava tala no holo ke ngai isiu ko ni sio a ke ka kai fa a ho he time ko to tala no mai covid tik tala no mai he me a kon ko ke ki follow tama ka ke te le ma press conference da ni ma mo u pe pare mia me a he ka mata ko ulahe ngā ue fo ke whai. Ka kua ngā isiu ke ku talawa tala no ai ko whai pā ko hafua. Ka tikai ke whehui atu ka koe ho wakai ko talo fo ke e hu mai e pureanga ko ni o pureanga. Whiri e pare mea e ne kau minista. O tikai fo ke mao hawhainga maari e ke eke atu ka koe ho wakai. O whewhe hanga ho wakai. Ko tu taim to tono ho eke atu. Me he aho koe nana e whai e whiri pare mea o au ke aho ni mo ni kabineti ko hopa kai ka nau tolu e hanga e nau performance ko pure anga o ku pe manga hime ko hoko mai tsunami a fua ko hanga hopa kai ki ai as a government ko kau taki nau tolu pure anga ko kabineti Ia marabisol ko isiu mahu inga fu ine ke tau tala no ai he ko tata no fu tau fu system faunga hon fotu mai kau fa fare area ka mon fotu kabineti me ka fa fare area ai pa ko palpare ma ko le ASI mai e la parte que fa fok yo fa kau ki he time na tangata mai tau ko si time ne fire pare me na ia ku amanaki ko ui ko ni hanga fa tonga ko tangata ma va ofia be me to tamai ki tau mai pe he tu he osmer me ko ka ko me ko na ha ko fa to ai na fa kau ki ai tene ngau aki ai me ko tau osia ko mai kene hanga o na fa kau wai fui fola haka fo o ke ko no nga foki he na fu fe ia foki he na kau mai pure anga ko o hiwa Pena ka je ya na ufainga ASI mai na hanga o fa fe paki ha fainga fa kau pena pe ko na TV80 ko pe ko na foi ha no fainga fa area o grau tala po hiwa na la ki ia na pe ko ni TV80 tene o mai ha foi fa kau ma lunga ke ne hanga o tifite foi system mahino matawai wa fi sistema pa na bete ne o mai ha fakau en hanga tifite foi sistema pa na wange po ga na tol o era tanda o sa fili ai kabineti na ye pe ki me na ki feu ia o atamai o era o sko taimon o hoko u fai todo ni o os mahino ga teo o ka ja me na wa ka ja me fo o ka ja foi fo haka fo o me and more me ai ko me ni ko sio ke dei sol ka ta no ngi ke vai system tai mi ko nai ai fo ke ai ko me ko patoa ko pat fo politikari in fury ko ke pe he ko fo ke fa lao pe le sit ha pat ke nga ke hanga he kau pa tio ha kana ia to ka te ri ne mo ka venga na fenga ke fai hano nga we mo nga we ke commitment fa foi tu go ya ke ne ha ia ke ne tataki ya ke anga fo pa ko anga re fa ko ta mindset ya ko ka no pe ko foi hu ko ne foi branco ni ne ka ke pe ke ya to minen ni me ngahi me ongo foi kai ke tominen he kau no pere pe ko patoa ane hange haki tau fili hange pe hange ki independent pe one hanga o whakakakano mai manifesti mai ai whakakau o e tau system fili o hinga he koe whakakau foki ai
koe pātoa, koe atemia a kirisi, pia moe ne kau sapota, ke nau counter, ai foi whakau kon ke veteki whanua, e vai iki. Ai koe nau foi atemia nau toria ke o mai whakaluku fua ke maulunga, ke ua e o mai whakapure whakavahe ki loto. Ai koe foi atemia agis. Koe nia, koe ne toki hangai ni he foi purean ko ni o mai e whakakau koe ni riu e koni sutone. Ke tau whiri, kau pure whakavahe mai ki loto. Sai. Nai fuka me konga he nau malangana e pehe. Te gai ke mau whakatau hosta. O AVB mau poupou. Ki he. Koe mea koe nei mahino koe nei missing ia he foi taingo ia. Na kai kia whainga kaweinga ia e pare mia nei alo malanga ke kakai whanua. Ko hane sio whakalukfua. Ko hane visone whaka national. Ke hange koe mea tō whulawhula ni a whio. Ko koe mea eo tokanga mai e whakalukfua. Ko koe ni sai. Ka nau tā mai rewa o kai ke nau whatauhosi. Uhile taipu koe nei wholahi mai koe kabineti. Nāku amanaki, nāku nofo, e whanonga mea koe ako, ko ngafo koe nau rea mahi te te omo, ya. Pau pehe ko nau moni. Pau pehe moni. Nei kai whawhatauhosi. Oku, nei nau whenga peke nau. Pa neongo, pa nau whakaukau, neongo, nei whai whi auhi ki ai. Kau kai ke tiwaiti nau to. Nei koe, Ang foi school of thought for kia solo. Aba ne fatonga mi pe time ta tara no mai ta fa pati na fa ngana ta no mai hu. O pe ta fili mai pe mo va nga to koma fili. Ai le ta ha. Ai ne na pe to koma fili. Hange nya ko ha fu fili he va ni. O ga ya ha fa ha to sai. Pana amanaki. O ko kai ke hoko na fu fili ko ya. Ke ne tivaiti na to. Na amanaki pe os o fili pare mia tene fili na kabineti me hele i tako ko me foi toko o uano pena mi sai pena mi as ilo time ko na toko ngo ai ko mantu waipe fanga scale me ko ilo time na toko ngo ai o ku we hit the very low e time ko na fili ai minister ko o amanaki ave whawhare mahaki. So ko foi time ia ko o mafuri kai na amoha toki e katangi ke kaulo au pe te nau lawa whinga. Whaka nika. Ai foi whakakau ke toi whakatonu ia. Ko whinga ni solo nei pehen. Ke hea ka pau nai whiri. Rotonga te koe na unga oe puke patok whawhura. Os mahi non hono whakafulau on. Ya whiri reo O ke whatonga foi mea koe te sei. So ki e, nan tau hanga fuka whakaanga e ka ho eiki. O tonga pe puke koe fustua. O toko te whare mahaki. Pea tutoni mai rewa ki tuhif. Pana tau whakaanga ai ka ho eiki hono toi whiri mai puka fustua. Koe ni. Tau pehe hake peo whai foi exactly the same. Mon lai a pit. Ko ti mapi venu mahino o pito e whi konga koe hao o whakamatala. He koe mea whuki au pau ke whai hano wakai. Ilo i pe whaki koe he ngahi whanua muri te mālohi a ngeai o ku whakawhalala whoki ngahi whakamatala e koe he ongo mo mea. I he mea ko mea mai ake he pare mea. Ko hae mea ko nau tala mai ko mea ia o ku sio ko kakai o sivi kai ko mea ini o ko fe tu tau whono mai. Pak moon pe ho whamatalana ko taha ko tau pe tau amanaki ke nau hao ai fe mea fo o ko ngaha ko pureanga fo o wen na ma ai fe mea fo o. Ko fe mea taha nau whatawa ngai he mea ko ni. Taimi ko na o se ko whiri pare mea pe a malanga ko ai sake eke. Taha kona na compete pe asa ke aho ni ku mawina loa pe ko inga ko ha mo ha
pe fa matala asa ke mama he ni pe na manga we pe pule anga pe mo ha ai na pani pe tala monu at pe mo atene popo ne ngo pe he ka ni hia na fa nga asa ke na tonu ke lo ki ha pe ko he ka mata o te age mo te compete ha pe ke mo fe fa ta ha pe ko nga ke lava filia pule anga ka ke kana os foko yana na malanga I foki me ko nga we fakata ke holoke ava he ka ta ngai fata os pe ko fili pare mia a ko yana e fe hu ia e ka fa ngo ke pare mia ko os ia hatimi ko ke e ai na hani I me ta fa ko asa ke te ke fili kana tare pare mia o lo ki si o pe ke ni ko na po wange ki ai ne hangare wa o mai fi fakau os mai no le vai fakau ki ai me murini he kai ke kau hata hai ta fa ko lo ki alu pe ke fa ko na po ki ai pe ko ia ben na ke ai tu nga ko na kabineti ko tu ko fanki me ai ki pe he hange ko na ku ke pick up ko I he hono fili ko o minister ta ko ia os be vai fili ba he kai wa puna ha o pe ke te kai peke ala tu ho ke ofisi mahalo I tongana I hene tu ko ia ka ko no mo ni piveni ko hange pe ko me ke fatal no ki ai ko sistemia ko foi ko ngai ko mare I ta hai he a ni ko lau ke hanga ko o mai ke ta tawa bebe o mai ha po ha fenga tu un hata e ha be a loi loto he sistemi o sang be sistemia ko ina to ke nau vai be a ko ia ka tu ko peka te ko ka te taimi ke fa ma po mai be ai he ta fa ko ya ta tala no ke sistemi ke nga te ta hoko atu pe he I he sistemi mo fa unga ma ho inga ko fa unga ta POLOKALAMA ko ka hau ko nga he ko na ku ke ta hoko atu ai ke nga ke ta fia to tala no ai ka hau oi fa fo solo to koni au pito e ngai me ko ia ke ne hanga o demonstrate mai fakau ko ni o issue ta ki wo ia pe to la ko mo fu vale ta mata la no fu me ko e ko la senturi ka ki au solo ke fagalire ke ta continuously improve ai system ko ta fanau mo tau mo buna mo hoko mai o mauinga ke ai solo te che u fasio ke u fasio ta ke ko lawa ko tohi a Tesla ai tangata ko nani invent ai lahi taha ko ai whakalaka mai I he electricity va mo wireless a o peke te telefoni mo ngai mega so kau lau ia pe ko tohi a Tesla de fai I wish I could be beside you now to bring you the glass of water. All these years I have spent in the service of mankind brought me nothing but insults and humiliations. So but I only enjoy mankind. I feel lau mo ngawe atangata kon ko Nikola Tesla. Kago ihono taimi ko ni whaka matala ni whaka amke ni whina iki o ko ni whaka amu ni whaka amu e taimi beheni ke ne tiriwa mai I povai he ko ne moui all these years when they dedicated them more wellness and mankind goodness and mankind kako ne me na mau when manuki even insult ai ko henga foke fata no solo ai mau inga lo loto e gawe fakau kai ke tui
Whainga awareness kon tau mau he ahoni. E whainga whaunga system kon no kuiai ai whaunga pure whanua. E ai ha tangata konsenis moi e fie maari e ke malolo. Ilo pau ko e system en e moi ai pai ni whanau. Kaya solo ku ngari mafana igre e na ku lau mai historia ki kangat kon ko Tesla mani nai kana kai u amana ki au ya ko me ai na se taula ki moya kai u amana ki au ka ko sio ko ai ko hanga fo fata no solo ko he ko me ni na ku ko me aki ko be aki si o tau mo ua ke ko hiri. Pane wha matala ka kai ko na nauanga inventive ai uhila. Koi fuit, koi mea lele, koi waka puna, koi waka. Tau mo ua tato he tau ngau aki, he tau benefiti tau toria mehe. E nau whi lau, me nau commitment. Ka koi whonga pe taha ke te totongi aho to mo ua koia. He kai te lau ki ta alo. Ko te ngawe he taimini ke mo ua mai ka hau ki tau tō. Ego wha malo tolo. Sai pe ula pe taimi. Ko e ki updated pe ai tōnga wai hopo kon he kau whawhawhonga. Nai ui ai hopo ane nai i he wha mau lahi. Wha mau wani witen. Pe au ko Pero nau natula ko hopo pau ke whakahu pe u mea ia wha matala whakala. E kai ke te whai ha toi ui whakamooni ia. Ke hopo. Ko mea katoa pe te pau ke disclose katoa. Ai nani ngau whireha ke te tarike. Ke te aha whainga ambush witness ia ke toki. Kuwha whakawha pe. Ko isiu e te hu. Ko pau pe ke waki disclose ka toa pe ai u whamoni. Tako tō mea le vai o ngoloia ke na tisai pe te iaha. Ko ego cross-examine pe ngofua. E waha taha ngahi witnessi o whemau ke te ui mai ke cross-examine. Aega ka koe hopo awea pe koe nai totonke ka mata pe hopo ia he weekend. O te tō moyang he weekend. E koe aho taha no koe aho mui taha i. Ka koe koe nau pehe koe unga koe foi palparema koe ni he pā ai monga whiwa. Ka koe whaka aho rewa hopo ke whai aho tō taha. Ka atoe u mea koe tō peo whi mao he foi. Waha koe au u whai he foi waha koe ni wao aho tō taha. Minimum peo. Maga foi a pe taha. Whai u cross-examine pa submite u legal submission pa nau whai tu tone. Kau hangai whako ko lau solo he issue koe ni. Kau ni issue pere ngesi. Pea ko na ko tānoa mo whine i kia ni afi. Kau keiro pe koe whamiri pe. Ko nofo kātoa ni koe. Pea whakatautapa mai whine i ki ke. Trope hopo ia o te whailo a sengstar. Whamore e te pe. Koe pena kuongo ia o pito. Kana kai ki whalongo pe kau whenga pe ke hanga o tape shop. Kana u ospoka pau whenga ke hanga o ange whakau. He kumahino o pito pe ka te au e se whainga tai aki. Kau whoke mea koe ni solo mea ko loto ke hanga race he hopo koe. Taha o ngahi isiu ko loto ke hanga. O race he hopo koe ni. He kono inga he koe lao koe ni koe lao ia ai commissiona fili.
Ka ko ilo ko hono implement ni so ko la ko ni na fa u he tai wa valu wa. Ilo no implement ni lao. Kai ke fa ia he commission a fili. Implement ni lao e foki mai ke kakai he constituency. Ka ko oi foko ko whakakau solo nei to tongi whakakau I lao me tau atakai. Ko no foi a koe tau peo no foi constituency ko no foi family. No foi kainga. Ka koe talu no mau I lao ia ko ni me ane fe. Ko poi ni e nia kuia. Kai ke aha tahaya ke ne hanga o make sure o kai ke mau I lao. Aia ki au o ku hala hono tuku mai ke whatu whai kau whapoponga. Pe koe whai he kakai oi wāhenga. Ai ko roto ke weise issue ko ni taha ia ngai mea ko roto ke weise. Ke wha mono ke he lao. Ka pau gaha whainga mea ke nau ke ai. Ko hunga whakau solo he peheni. O wai lao e trafiki. Ka wai pe wā e kau polisi ko wā trafiki. Ko nau tau leo nau make sure o kai ke mau I nau lao. Ake nau mai o tu he hala. O hulu e ngai mea rere ko ke mau I lao. Wai nau checkpoint. O hinga e whakau o kui kai aha aonga halao rere o awea wha he kloseti. Tana mai na to whai nau ngā ue he I puti be mo e a kon pia tukuange kakai e ke wālao. Pia wai whaka ngai mea hake koe si a tō whema mai ake kau whakamo o ni. So ke ngai whainga tā ia. So hange koe ni hange koe whakarea mai whine I ki. So ke ngai mea o kunehanga o ka koe mea nau whakahoku whakarerei peke. Koe ngawe koe ni o pionia he whakawhamiri. Ka pau te ke sio he whakaukau koe he mea. Ka pau te tau alu he whakaukau. Koe whakaukau whakena ta tāno he whakawaenga. Ka pau te tau te alu e tau whaunga tau whanua me whaunga pureanga. E tau whakaukau I he toi ti smaller identity koe whakawhamiri. Masi, ko toe whaingata ange ka hau ia. Ma tātā noa le rei peki ai. Ko tānge koe mea e niene koe komiti ia. Ai pātoa unau hanga. Ko whai lo, mea peko. Ko whainga expertise. Pau tā noa whaki he whakaukau koe ni solo. Ai professionalism. Ia mo amatua. Koe he koe whakaukau koe no ke he te naki whai pe ngau e te tau. Koe taimen e tok ti whai ni ai. Ka pau ko hatama medical tok tau. Pau ala ka whare kai pau ke ai maha security pe ko haweita. O ne ai mea ko uloto mamahi. O wale pe he wika koe ta haure rea ki mai weita ko ia pe ko security ko ia. Ko au ko in charge he whare maha ki taim ko ia. Koe tau whakaukau whakaamatua. O mai tau tole e ke o mu aia he te whatongia whakaprofessionale. Koe no ke koe professionale, ko pau ke raisi koe. O tiriwa ai best service ki ho whiri koe ni. Aki ai rei taha ho ilo. Mo whakatongia. So ke whai timania koe au, ma wahe rewa. O ere veiti rewa tangata me he tau fusi holo tau moho o alu o wai foi ui ai foi ui o marunga foi ui for professional ai ko kuhinga ko whakaukau sol ai pau for mandalbe ko isiwe ni ko ha venteta po ka tau fihika ko ha mea ke whakatonton te ria na hoko ni ko ha mea ko ha no molo pe ia pe kau tau pe ia pe kau business ia me kau tu mari o no bole no intention kai malawa ke hawai ka kai o ngau ya ke no tu mari fa pa pa ni go lau ke na hana to dictate ko hai tangu tu fare area e malawa ke ma tau pe wa hata ma business ia ko ne ngau ko ne me ana ko traffic trucks roto ke hu tama ko tene la vai ngau e ke fonga ko ya ke ne pride be kakai mana tu ko ki va he nga ko ki kolo pe fa ko o te nima
o ki ka wo ta ko to wa fe pe to ta fe valu nge au fai ngo fua ta ko ka hau pe ore vai a fai tu oni e maulunga le va intresia ka me a ko e intresia ka kai falu fua ai ni po ta la va si o e he pa me fu ke hanga he ka kai o fe hu ia e ko kau ne ke polo mo redundancy ka pau na ko intresia ka kai folo fusi ngai tisa de laiteia kai lava ke connect ka kai ia ko ngake fe tafe aki fe hohoi aki so to connect ke o se mai na ta o si ilo ya ngai family ko o si ko ha be na u be ka te fa be na ki se ni ti ka hinga fu ka pa na ha ke interest ka kai ko me ko nu mai no ya wai o fe mai aki o lunga e solo ko te o te fa to kanga ko te o taulu e ta to ke o ke si maria wai u me ko asi mai tau tano ko to me ta tau poti u hila wai o alu fo ke o hila ya manjo ko utility service ko essential services ko application nia o hapoate pe ko hapure anga ke nau fenga ke nau hanga o puke totongi ke affordable even subsidizing ke ma ko nga it affect everyone ai go me ta tau pe ko nau ta no ai go ke me na mo fenga ke fai communication ni e ko foi platform digital economy for all for kia foi platform na te pine ai kakai ia mo ka to tai mo ka ngowe e ko tai mini ko ki upload ya pe ta ha ne ki manioke o ko fatau inuare e tai mo no bego o ko wai tai ne market ke ka malava me ko ne affordable ai cost ya o wai pe o me a sorte to lo pe o amanaki pe e tokoni ta ke ki hai ke taki ka lo pe ta fakina ko mo ya pito e piven ko mana tu ko ka tala no mai nai nai wa ko to tolu na fitu taki mai ka o na tala mai ka te o ku ko ma fe ilo atu pe como polokalama ko FATUFONUA o ku ai whakamatala o mai o ke sai a PIVENI mono tau ke te minista mo ui pa kuna ke ko hinga me ku mohanga e mo a whakamatala e ume e pureanga whakawhepaki ke pureanga ko hinga ke mau e na ngā wehe ku ngā pa ukata pe pa ke utari ai u whehe ui ko tangi ko unga he ko os mahino i pe auia e u whamatala au ku laine ko lele FATUFONUA ia ku e tatau pe hawhainga pureanga pe ko me beta tok fai ko talate u tono na ko ke uhinga ia ki hange ko ngai whainga ta ia ko ni ko uhinga ko hapalo parema I he no for family mo me he tu ke he ka pau e to ke alo le FATUFONUA ki over pa fa ki tau feturi holo mo te fa ki tau feturi holo mo ko i kai ku fa mo ai ko ke vai o na pe vai tu o tala ui ko ta so ko ilonga ko mo ke amatua mo fa ka ko ia wa ya mo I pala pare bata o ko tu ya puto pe o mama o I lo ya ta ke nei lo pe ya ai la mari he ku tala no ai pe ui si uia ka kuhinga fo ke kulau e solo ka pau te tau reduce ke ki foi identity for a family o kai ke tau te fu tu maulalo ta ko tau te au tau to ria ku
o na tau na tala no fo ko fifa va nga o sila langa e sokita ele tau te hifo ko ke family to tapo to tapo to se sokita ai ko hinga fo ke e ko la mari fo ke fata no ko ko eta FATUFONUA ta tano ta ke sistemi fo fo regardless pe ko hai tu wai e ke la ve a pe ia fu sistemi ka kuhinga fo ke ta whakau ke tata no mai tau he tunga whaka professional o kai ke personal lawyer ke kuhinga e whakanga i mea koe ko whihi ai kuhinga e whakanga i he wai mea ai au kulele iang kau tahanga tata no ai mea kulele iang tau he aga ono whakanga ai kei polo he koe to solusinia koe solusinia ko mai ko satellite o koe ke pe ia pala pe tutunia nego tau peu tau whihi ke pare mea i kai ko hinga ai ano whanga e ona e mea kone he ako na e sistemi o atuai ai ko hinga ko tau aluia ki tunga wha professional ki mua ke hanga whanga e mea you must have a solution ka ke e mao ho solution ni he na ke whai ho hombeka ko e taimen ko aluia ki level of personal hombe tau halu he tau mo ai taka no ai pe tai fa de hombeka pa aku apa no mai ke takata ba ita pe tata lo anda ke ana da ita dia comentar ka tahu tu também gua kata apa kata malo pito piven ko ti mahalo ku veunga ta polokama ahon ta toki hoko atu i hui ka ta hoko atu pe anga ka lau ko e mea ko ngai tala no ko to fo hoko ka foki pe mea ko to ke ka venga te fito ko FATUFONUA ko e tala noa mo wakai i sistemi ko ngā ko whaunga ia ko mahu inga ki tau whe mahino aki ai pe mo kakai. Kai au whatu kai te ko pe mo ngau whai hena ka ta toki whilongo aki i he wiki kahau. Maloso o hat. Kai ngā malo apito mo mea mai ko e lawa ia mo POLOKALAMA ko ia FATUFONUA fo au pe mo PIVENI PIUKALA ki tonga eiki. Whatanga pena e ongo lele ia tu e tau POLOKALAMA i he ahoni ka te ki mo tolu. Whamalo lahi atu i ho moukau mai koe i he tau POLOKALAMA ka taki pe kai ke mau haku whainga maari au ke follow ho mo ukomeni te utoki wakai pe ki ai ko mahalo koe whaunga pe ia o ku te wala lava o whahoko atu ko ngā ku mawhinga ke mahiki me he Zoom ke POLOKALAMA taha ke mangawe aki ko ngā ke malawa o follow i ho moukomeni he taim tatau pe ko ngā ke asi mai i he whai POLOKALAMA ka lava ke to'o e ngahi whihui hanga tonu o whihui kia piveni i he taimi ko kulere e POLOKALAMA ka koutui mahal te malava o hiki ki he POLOKALAMA ko ia i he paveni mai be mahal peka ui ka hau ka lava ke whakaong homo ngahi whihui ka te utok fok pe o lau hifo homo ngahi whihui ka ngahi whihui ai kwhelave i pe mo kavinga whai kia talanohe ahoni te utok whenga pe ke eke kia piveni ke ngā ke whai mai ha talanoa mea o e whamalo pe ki he kau sponsor mo tokoni mai ki he POLOKALAMA te whito ki he South Pacific Loans talik tupo pe mai kau taha finance ko e South Pacific Loans whia mau no ko e kau taha ini te nau lava tokoni ki te koe noa walu ngeau walu hiva walu ko e whika i e whakamo ui te ke lava o tala noa ai ki a talik tupo pe mai South Pacific Loans i he noa walu ngeau walu hiva walu pe foki ki he page facing store o ku itu inuk alofa hanga ki tau mo pe building te nau lava o tokoni ki te ko i hau whahinga whia mau wala whia mau havala ke tui ki he ngahi sāpate ko ni ka pau ku ke osfoki ke helo tu te nau lava tokoni at ke te koe i he page facing store i loto nuk alofa te ke lava whitu taki ke te nau toki te nau toki foki o ngā ue i he monite ko ia o wike kahau talua ni tāpuni mai ko ia ai lockdown ni atongana tika ke foki e wharikolo wala ko ni o ngāue ai a amanaki te nao foki i he mōni te o toki whaawa pai toki whaonga atuai ke lava ke mea kei o tokoni ko ngā ke whatau hao wala me teki nao tolu ka lava ke hoko atu ngā sponsor ko ni ke whahoko e tau ngai POLOKALAMA ko ia o ku o atu pe miheni. O atu ki whanongonong ko ni ka whea mau kau ngā aue ki o kalani nu sila heni. O ku mau whea mau ha kau ngā aue ke ngā aue leipa
i he fetu uko Westgate. Ai ko Westgate uk tu ia i he fetu Messi. Ka pau ke nofo atu he line ko ia West Auckland. Ko e whanga maari e ni ka pau kua i he taha a ku nofo noa i abina pe kwa ata e lava ke kao mai i he ngawe leipa ko ni. Fetu tak mai ke te au. E noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa uataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Kwa e ngawe ata ai ke civil work ke alo ngawe leipa ai. Kua he ku whawhawhau pito mātounga pe i ho o tau kei ngā aue, lava ke tau tala noa ki ai, o ku whia mao hakau ngā aue, ki he saiti ko ini, i Messi, i West Auckland. O ku tatau pe pa mo Alpani North Shore, o ku whia mao pe mo ki nā tolu hakau leipa ki ai, kei hala ai whetu ko ini i South Auckland, ko tu ko mo tolu ko i South Auckland, ko mo toko lahi, me ata mai saiti ai, ka toki whaongo atu ke te ki mo tolu, ka ko Messi pia mo Alpani o ata fetu ko ni ke kapau o ku ke fe mahanga aue fetu taki mai te atu fika no wataha hua no anima no ono no fitu ka tau feu ngai tau polokalama e honi tau toki hoko atu i he wiki kahau ka mo mea